Clínica Bairro Pité da Daune enfrenta hela problema stock out emoru, item barak mak stock out inclui antibiótico. Diretor-Geral Clínica Bairro Pité Inácio dos Santos informa, medicamento stock out balu menos makanesan, antibiótico, nune hakara kala corre paciente baso sarasik emoru, iha clínico privado balu, tui receita nebe iha. Itu item baru maka stock out, harus confirm atau proses akan firma maka stock out melalui fasilidade clínica Bairro Pité. A maioria stock out si fasilidade clínica Bairro Pité hanya sama so ya fasilidade tersedia. Memang udah supply medicamento atau fornecimento medicamento sih ya source dari sama sih. Di sama farmasi atau departemen farmasi kalau terus item firma gitu stock out itu bisa udah relatif atau voucher. Maybe ya warga kita ya item barak maka itu yang kata dia stock out include antibiotik. Ya, antibiotik anti hipertensan macam-macam ya item antibiotik kode maksud itu stock out. Portafolio stock out y vamos a hipertensión yang kata hidroklorida stock out kita tenemos que hacer proceso así. Mas bem reconhece, dala barak ay moruk iha clínica privado sira mosla iha. Paciente barak maklahetan ay moruk refere husi clínico privado. No idane dificulta tebes ba tratamento paciente sira. Liu paciente nebe homoras hipertensão. Reportagem Celestinha Falo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Roto. Atu atena informação atual dia Gliu, que tá halua. Hane botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Roto.